Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka West Janja Hills District kalong ka district babun kiriu kerni di drop kitay nuti bat kilong kime ke badang kena. Tikumta kadon kam ka jinget trailang jong ka imlang salang bat kesorkar kenang banyakun yakini ke jing sneo jong ka imlang salang. Yakini lakentu da ka kong amperin lengdo kabalong ka chairperson jong ka Meghalaya Assembly Committee on Empowerment of Women kabihar jurip sa West Janja Hills District. Rangkat beruba HM Sangplyang ban buddin punya yaki kam habayade berkejing syak tombor ki kentai kena ki skim balamang na kabentak jongki bat kuwe ki kam hapo ka district nakaleng jongka kong amperin kalaong kalong ka basngauski bat snaukia baki kena ke badang kunlung kin kiu syaka kerdan longkmi longpa bat kani ka bu jingma ka bakrau bat wanra ya ka imlang salang ha ka jing sunjor kumta kala kentu ye kikmi kikpa kinong elam shnong kiseng phalang bat kitunat trekam jong kesorkar bantawi kilat kelenti ban khanglat ye kiba kum kitei kijat kam kiba kta ya kejela bat ya ke imlang salang West Janja Hills bahkan review yang tentu kati di agendas kiba iyo cintip hadir yang menjidong jongi yang penting apa shlong kabade ka review meeting sa Banginadon di katu kati di issues di Bangilaya shim bangin discuss akan dibilang jongi bagi officials ringkat pat di nong hikmat di NGOs katu kati kalau meningkong tentang teenage pregnancy kalau beri alamin a situation how West Janja Hills namarba ki cases inong so much but nisngo ba tan mangihi minula amile shibon ke nila lang di NGOs rupa kini selok lang makinya ideas lemigi makinya yarap lemigi manginyala manginya collectively bandil bandil problems kalau masusi shibon bandil iba ikon ibadandai di kelung yalade agarta khatlai snem agarta khat saus snem khat sam snem makin poisha bajing ahmed ti gina kentu ya di communities ya di NGOs ya di MEIPA ya di nong penyaj nong idorba hima makin penyam ya kami ngakam namarba ku mengintip ke pokso ketakaan kebayada ya majimban ben hakili jatkam ya kalong pemene ya kekentai kalong in operation but kapungkaan yanu kibapan armet ya kino ikna ikulong ibadang hapo kakat pasmem on cam but on pen shitong katung kapok so act kalau bersusi penyui baharu arspa new kusau kita kijat cases don ha kani ke district Broadway nalon kata kibalage di private institute ru idon mashi spa sau ngut tingi yui bakani kani ke issue ka belum big social evil kaba penboy ya ka jinno ka jinman jom di communities jom ki senjor teman mana ki kena nang kelong kena kilet perkiu juga kedan long kami long pa ka yeng ka sem ka ngomor senjor kaba pat kelong ba niwan pamilya jurip halo kita ki female sex workers lagi kita ki commercial sex workers kalau konsumsi pamiyo yang majintip but ini ki female sex workers group belong in large numbers na kanika district but minasngaw siya ba nginon kam banginya kalek banginya train kat lang ba ke community ban wat nanti pemnu bangin penduk jat ya kanika jat kam klem da ben ya iben ya nyoben ya kino bilong pe ikan thei ki bala shakring hakum kanika kam rei don kam pat man pet ki be ki jingni na kani ka jing penang kam ya lade hakum kani ka jat
kam. Di niyo iba kataru kadon kam immediate redressal. The numbers kilong very high. Ba nimlawan mundur ba nadu ahajar katway kumta ter kita ki commercial sex workers lagi ki female sex workers hakan di district kilong very high. Jandon iman mga baklang katsan spa, katsal spa tam. Kita ki commercial sex workers but kani kalong kabas mosi pagkabakya jemot shibon. Nidon kampan wan lahat wakentiban formulate yang kan policy kaman penteri kamno kamploi nama ba kani kajan jinglong jingman jong imlang kasaklang kamlong kabatay bat kamlong kababha bat kabasay so niyo iru ba natreng kita ki commercial sex workers labi ki female sex workers ki bakilan men ilang jong kima ilang jong men bonmut natreng juki kila day lupa ki HIV positive tekaniru kadai kawai ka area ka ba mismo kung ka kumati ka man minham banya show banya perkat banginya plan bat banginya bu ikan non rekam iban rating hong ya kung kani kajan jinglong jingman jong ka imlang masalang ka jongi ka drug addiction ru kalong very high ka di district but niyo iba tang na prem itu ki balalet register ya la diru ilalong lupa ki babon kat kung ka kai pot abang niyo idon lupa jansan spa mun kita balalet register ya la di haka AIDS Control Society but the organizations bergerak report juga but niyo iba kaniru kanlong very dangerous hakis nem iban wan bat kanla anang kampen sniu ya ke imlang salang but niyo iba ladaha kawai ke district kini ki numbers kilong so alarming kamun ba ladang im address no udwot kan perpoy ini siya ikat nilai keren rupat ke police department bahkan petmor bahkan kemador yang itu di suppliers jong new drugs tambah hangkar ungiu iba kadang kejing trot bat kadang kejing pamla ban budi ni kita di suppliers bat niyo snoba bonsen people are day lupa ki victims of drug addiction people are day lupa ki nong di drugs yang ada kajuan pet kita harassment nrei kita ki badia pa yung drugs minna pangin put in place ya kanu kaan kabala ban address ya kata ka nabbing lali ya kata ka ban penkepno ya kita ki bawan di drugs sa kanika siya kanika than jong di hangni ka HIV AIDS ka day lupa ka jingpang ka ba smoldering ka ba donjing ma shibon but ini batkan mau ba ka identity jong ini kinong pang kumia ka di jingpang ide ban maintain ya kata ka privacy lani kata ka jingena jong jingpan benar jong ka terkeng jong di victims jong ka HIV AIDS di kani benta kalau poi ke situation ba kalau tahu what yang itu kiba armet but kiba long commission but lada ka early detection lani kata ka jing leg test mar sunte pala armet kandai ka wei kala ba kaban yada ya ka jing por jo ka HIV AIDS na ka commission itu kila pun ki medical facilities ki medical treatments ki bala pan yarap ya kini kinong pang HIV AIDS ba kinim kejim kabakam jalan nrei dadangi kum ka community ba ka society rengkan ba kejim pekmor jong ka state government ngim shim kya ya kini kajinglong jingman ka banangkiu nangkiu kat nang ni usnem kan perpoi ya kinong song jong kala jela berapa yang kejima ti kamdei kata kaban ong bankem ne bankem you know rei hato lada ki kenthe
Ilong ki victims jong ka HIV AIDS. Kasorkan kalabyang ne em. Ha kalyang banteng kwat pengkia ne ban ai jingerap ikini ki patients. Ngidong kam mangimpe baki rights kahok jong ki kentai nung penduk. Ngiyong yang kita ki female sex workers dan ki commercial sex workers. Ngimpen ren yanu shimen. Ndre kane kadai kakam kaba bambiang bangin shimti bambiang bangin tre palana don ki issues ki badon ki papen bor ini kentai bakin yad akani ka profession don kamban ba don kamban shna bang thau ki policies ki banyarang ki rehabilitation programs habayong lehok ubala punya priyo ubala pun rumah kat ni kibon kita kilat dan rehabilitate ni dong kamru aspek ya rehabilitation program ya kum kini kilong me ya kum kini kikenre tinggi dong kam bangini trelang namartang ka sarkar magway kanumla bakal lei but kata kabenta jong ka committee for the empowerment of women jong ka legislative assembly kadai kawai na kita Kiti bakner banpen bakai bangini banle banpen bangi address security issues ngamla banurut bahag state juni ko mangilay to implement shwa ko pasan hajar tam kita ki HIV positive patients te ngidong kampan pen dalam sarkar kalau penbiang ne ki hospital kalau penbiang ne ki dawai kalau penbiang ne ki funds bangin pen duna floy dia kita ki numbers ki banang keu chinang keu kan mangi kesni beruslam ki drug addicts tam ke addiction jong ki shimet ndre ha kapor baki share ya kita ki needles lene karukom di untuk drugs jong ki kan pensapriang ya ke HIV AIDS sarkar kadon kam bakan rum bat bakan pet ya ke ai kadon kam panle hadu menta kalong gabaling mo bahang ni apa juai kat kita ki numbers ki bedon jong ke drug addiction rem dan tang ke rehab center perkat lem saya ki long ki kenthai ne ki bedon kam ya ke rehab center ka bedai la ka jong tinggi dong kam kum ka sarkar bang perkat ini ki modern issues ki bangi akajuk jong ka sparks ne mar ko wai kimla bapin shu perkat baik tang hatu karupang perkat ka bapin shu na mat challenges ki bangi ui ki bawan mat jumi kila nang hair kila nang bone ki complications but ni kum ka committee ni wan bangin islam nang bangin la bangin ai jingmut pa ya ka sarkar bakan penbeken bakan plan ken namar ladagin plan ahead na taray kan telap ya ke imlang asalam jungi pagkan na adir pala kapor yasi nin sa point ke jingi ka kraw kita kide ke jingi ngamla manulur bakidon madu chi spa saupo siajar sau spa nai un kum kita ki cases ki belum relevant ha kani ke district patna bedai kita hadu sampulai un kilong mi ki ba admit ki dadai kita ki victims jong kani ka HIV jinpang HIV AIDS ikani ru kani ko wei ka bangin hak man ye pet ba patin hak ni ba pat ka state hi berok wei kadai hi bakan shimkya ya kini ki jingja ya kini ki jingnong jingman ha kani ka district mi skokya ru ba ka infant mortality rate but ka maternal mortality rate ka long very high ha kani ka district ngilay kren shibon but ki health officials ba ngidon kam kaki ba ngin address ya kani ka issue namar kumbang iyo iha kani ka kaipot ka bagi na submit shini kibapon kini kinong kami ibarang kena kata arko snem arko saw snem arko way snem katra snem bat kum tanter kiba
Poi ha kata ka kep ba kidu ira ka jong jing im hadin baki armet no ngilayo ya ka assurance ba ya thika maternity and child health hospital kin penrekam no kamploy namar ba asmen mensua por nyuan ke inspection shini ngilap ba ya ka thika hospital ka balashna itana adu kata klem la on penrekam pat adu pentai kan ke MCH 4 la on penrekam ki doktor ki bapun ki badon ha ka ke district ki badon kampan thum kham koloi namar ba ki specialist ki bapher ha ka ni district rockaway ki dong ki baduna shipon but rockaway ke district ki don tang lai samut kita ki pediatricians tang ang laimon kita ki gynecologists but abang yu iba kaneka infant mortality rate but kaneka child but kaneka mother mortality rate karong so high ngi hap man pet ba ya kani ka kai thot pang wan lum che kaneka district nginra sha ki authorities jo itna rekam jo kaneka sarkar bokhe niyo mo panitren chapang kani ka jing penrekam bat ya kata ka jing don kam bapenmi da ka sarkar kami balada umdon ya ka aadhar card ka ration card ru la pansha pendu no ti kani ru kade ko we concern na man wa kum bakalom ra kani ka district kumba niyo ya ka jing pentip jo ki officers bokhe ba haka district barok away hi ka percentage of coverage of Aadhar nakabenta ka ration card kadang long very low kalong about 22-23%. Tingi layo snow ba yakini ki electronic point of sale machines ki lapha shaki fair price shops nre kimpat la menteri kam ya kita. Niyo iru ba lada ka sarkar kami ka menteri kam ya kani ka an ka boong one ration one nation one ration card ki bantu nong ki de ki nong shong ki jongi but ya ka ba kila menteri kam ya ka an kila penong do penong snam ya kata ka an la mangi bat ki nong shong jong kani jela ngim shin khia ya kani ka kam kan sapai ka pot ba le se ni cha pendu wan ya ka jingyo jong how ration bat ki be imapam ki pamiyo na kaneka scheme iba don iba penong ya kanike ilang masalah jumi kumni ka financial crisis kadike way kubenta kabaat karong ka promptness jong pasoka kya bat step banibarawe don mehem kita ki plans ki ban shin ki kai pot la ne ban research ka kom yang ban tip ki issues ki ba long pertinent na ka banta ka empowerment of women ngamna ba ko ba ki kami ki barang aku snem ka pasnem ka tandai snem aku saw snem ki yam no tang na kadaw jong ka jing armet bat ka jiyo kolom ngamna ba ko ba hypertension is still a problem. Namnaban betul ba anemia is still a problem. Kapercaya kalau nang turun siya kaman, ngi kung turun siya din. Ngi hapan petken yung issues ki belum pertinent. Ban address iti ang grupang babagyang. Nang bangin pengklan. Lada kalong yang kayo kami kapapang na kapaklan no siteng samoy. Kaya kabanjay ito bayan. Kaya kabanjay kikon. Ti kalong systemic overhauling kapag gidon kang ban address yung kiniti issues kiban tungkukbor kikintay kinyo kitin ko kapa kinyo yung ka laway ka kampranay na matang ka scheme na nakam doon ka ground motivation nang kuting ay scheme kam lumpan tekno yung kiniti issues gidon kang yung ya kasarkar kaban nung aggressive ngamlang mundur ba ya ka HIV AIDS kabanginang mundur ladep settle bat ladep deal hakis nem di ladep mentakan kebia kumye nia crunch kong covid mereka HIV AIDS kalang bakama ya ka society kabakam kloy ban supria
ni ham bani settle ki issues bagi ham bani ledge ki districts ki prepare ban yo i jing tip ka ba shong tang shulong yo snong tang ye ai bu ki yakran shulong kam ya ni don kam ban trai shi tong bom ni ban ledge ki district lada ko umma mundi kampoi ha ye gibriu ni yakran ni pa shulong apa ki issues ki local crime against women issues ang may gilong local ngamla ban magdur bagi kena di badang katlay kat sausan ginyo kun bat balay yothia balay sya kata hapa ni tren hap kentu iki kon samla jumi ki badang ki dang san to yang pe banya pulih yang nak kontes lah to ban klan yang ki jom kita peng shwa bagi kwa bagi jam jaga jinglong mi jinglong pa nama ki jingma ki bang kapun kita Bakla day hok hi ya kung kita kilong kumi habar kutla bakin shu yan takikam aulian kikam kilan men but day manu ngina mangin kondang ya do yelo nama case away the case compare na ko the case lay lagi ni lay kat lang lagi ni don lang kata kecing ba klik kecing kit lang kat ngatrai kini ki issues kin nang kenrai but ka imlang kasalang jumi kenang yan ang Islam ki Bhagwan. Kini kita tengok di centang kapan barapor bermaintain ya ka privacy tu. Pimla tapi om ba ngitut kita tengok kata yang kalau irrelevant. Kabang aku alam bahanyo iba high rate of case achievement. They condemn the case achievement, kenapa condemn the deterrence of the community. But pide berproblem, yaki victims. What orang tang yaki kentai bersyarat, tentang diserang kisyarat, tentang diserang kisah tak. But ya ka identity jom yaki victims berapa they condemn the cimburong, lagi yaki kentai yaki diserang. So irrelevant of the case, but ni don kam ya ki higher authority courts bakin ay kung kita ki judgments naman bakin guide ya baro ki badan haka society kin guide lang ni media ro kin guide lang ni sembalang ro kin guide lang ni nong nikmat ro namar nakapor sa kapor ka jingnong ka jingman jung ka an kanang develop kanang penmaha kanang penskem सरकार ही गलती करी पर खला ये कि इतना काम का जो लड़ा ये का फोरेंसिक केस जो कोई का केस हप्पा शायद बहुत ही हप्पा शायद कोलकाता लंदन कौन लड़ा किन्नो ये का फोरेंसिक लैब का खलान निला ये करने के काम को असेंबली में तंग ये इम्पलावन पेनुलong ti pintu nanti aja sopan ngihapan pengklan menjadi di facilities nama lada pikem mandor bat pipen jari mandor itu pinom tukle ini dikikam ba itrim ngatrai kata kamuna bat ke society kali kremben kali bat penremben takadaw ni ko di NGO sampai mana kesini bangin ong iki baginya krenlen bakin pertaslamen nama ba katang kren kata bagi ketam kantuja lada pisyusyong banong ba undi upon jonga ele untuk katmon kan sapoi kapot bayo upon jonga ru sadal moman le di ijon haka takapor lada kita ki criminals kita nang kenrei haka imlang kasalang tamungin di siapa kejingkang ba kacong nginum notsyo shua bangin poi na kata stage ngidei ban trend bay pat ngidei ban kan bay kum kini di criminals ngidei ban po iki ngidei ban pet paka judicial system jungi rupa klanyo nangwa nginyo yang kata ka reward ka result ka ban penrem bat ka ban pensaja yang kum kini di criminals ya kita ki VECs ki badon ha kita ki different blocks jong ke DRDA ladan kam ngayo kawai kaka notification ng government of India badai betul rekam yang kata ka 80% women representation hagi di VECs ya kaniru ngiyo i baha kani ke district pro kawai klem la man betul rekam wat laki babon ki job ka holders kini ki kenkai
but ki kampun pat ki kentei rei hakapon bahap thum ye ki chairman ne ki secretaries ne ki president jo ki PECs kadang long ka patang khandit pat ka balong claim don kata ka satisfaction hakata ka kom conduct jong ki ban pet pakilong kami ki shinti lam ye ki kam ki jam jong ka jing penyan jong ki ki jong ka ni ka scheme ka bawan siya ka ni ka state ka jongi yo iru ba ladon kam kerke ya ka jing pendep no kam kloy ya ka umot water supply scheme na ka ta Juwai City niyo snow ba ka jing kerdu Juwai City ka long ka ba kha pat ka ba long jinjar ha bat ki long shong shong ki problem ba bat ki haps pelut shibun ka pisa nakapenta penbet yang ya ko umba pundi aki ye kisem joki nila review ru ya kane ka scheme but insa take out ya kane ka progress jo kane ka water supply scheme nam ta Juwai urban area niyo jingtip ru ba kane ka JJM scheme dang don kam bat penre kam kroy bat kam step naman hakani ka snap ka dep na kadaw jong ibupon kung kajingwan COVID jong pat jong kadaw pamla supply ye kita ki line pipe pat kita ki water taps kita kita kamsuk ya tinong sosno kalong ka suki shibon bat nila kentu ya ka department ba ka dot kam ba ka trade kam ploy ye ki kam naman ka undi ka ta directly ya kalong kami kabade ka kami jong kayin but ni mismo ba ladon kami biru pangin ya trend ya kani ka kam niyo pangin ya khana katukat ni pat kasenjuk dong ba shnong niyo ang kendo ya ki nong yalam jong ka maxwa niyo pan ya kendo ya ki jingyala ya ki nong yalam jong ka women welfare organization but ang isyamba ki NGOs ki de kita kiti but ki extension of governance lada ki NGOs ki try kamha ya ban penpengor ya ka sarkar ha ki districts ki prepare let's say ki bapur ki kam gila penja hamploy ti kini kilong kulum lang khandet konsol kita ki jing keren jungi ha ka jing lang ka mangila don ha po Juwai ha ka jing wan kmi jungi ya ka West Jantai Hills District Brokawai. Dengan syu menerapkan UBA kata kelong abang don niyo snow ne nak report kelong iyo kelong ba kajing kenre drugs akan di district kelong kebajur dia nak lihat ke sarkar ke social welfare department kidon ke scheme dan ke program ki ba ki khot nasha mukt program kata mut ba di ban pelai belum free from drugs. Dia kata di program kebanyakan kali government of India Nasha Mukt program. Dia halor kali ki identify ba ke dalam kembang aku southly ki localities hapo kami Juwai town ki belong hotspots in drugs. Dia ni wilayah pusama ke kam kejam kumno ba nakalian ke district administration bagi officers di departments line departments kita dan bentar kami ke jing penduk ya ke drugs di mission ba kadang pun ki lat kilti bagi di bikin be kawai gelong ba ki bikin kam pun ya kata publicity buat awareness program dan kam pengkambun ke IEC in the form of hoardings, in the form of leaflets and appeal kepada banyak target yang youths kami bah ngatrai yang ke social welfare department, ke health department, bah OTC kidai bakin shim yang kan, but kiong ba kila ada eye training yang kita master volunteers. Mereka jing sekolah jungi kita tentang ba eye training itu master volunteers kapan long nomor ba kajing support system kumki infrastructural support ya ki master volunteers kam shundan. De anda ni keli kat no PCO pisaru ki ong bang ya itu ajar
Di ang tang ajar ban conduct ya kita ki awareness program lomba ki master volunteers kalau ki kebuduna sama palat di nomor kata natharai nakalian ke government ki nak pe bahai ni kam bat nakalian joma bat nakalian jumi madam chairperson ngin sa khot di ke jingala hapo Shillong ya ki head jong ki department ban pe akan mengatur kom ki ko akan penyiar ini program lomba ki ai ko fon ke biang ke pakar amar balai bakat dan kisni ka jingkiu jong ki HIV cases which is drug related injectile related kina ki cases kina bon di matrai ni hab bangin ya pengor ba bangin ya usia ban protect manyada sakawai ba long concern ba kalong ya kani ka highway juni te ni le soto mane bangi lo New York report now SP ba ha kisi po ya average ko ba news pa news pa tuli ki drop kian na kani ka highway te haki sni thoding sni sajan wong palat si hajar kumpoi kalau kumpoi habu keras pak dan ikan sans pak teligi drop kian. Telah kian kata teligi drop. Bila orang mudul kajing sange jong kini ki driver ha ki dukan sya ne dukan ja ki badon ha ke highway. Kamu ha ki dhaba kawangi yu ki bon ha ki dan. Te ke ka kesinjam bakal le ka district administration ban lek cuma ban pe. Tinggi ila daw ila bo ya kata ma DC SP bat kunju ila health department baki day baki lek ban inspect ya kini ki dhaba ya kini ki restaurant ki badon all along the highway namar balik kini jaka ki ba ni let's say ni suba baki don kum kita gibriu ki bala bandi dan ban kai kamet cuki di nomor kata ban protect ya kata ka kumya kata kejekam lomba ki driver syukur menta ki don kini ki longkani ki don HIV ja ki lek hakni ki jaka de kata mo nada ki wan se driver na ba ke jela de kamut ya kani ka kam yo lang plan kani ka kam sni de kani HIV lo kana spread syukur tinggi de min check nakalian ke government of India, nakalian ke Max Society, hidon kita ki provisions ki baki kita ki ai, yakum kita ki panyada, yakum kita ki panyada yang menjadi kamu ki hidon ai menjadi sam hakini ki dukan sya dukan ja dan along the highway. Ting akan berbon ki bagi kamu dan let's say the district administration and they akan pikir mahas ban dia akan ya kini ki kamu sendiri kenang ba ginyo bangin ya wanra ya kata kasna kata ko itna kama kado ko ba ko ang ba kalian imadam ban jonalim juma ila pun snow ha ka district administration dan OSP ya ka jinkio jong ki crime ha po kanika district New York snow ba New York bahakini tayo boladap katukan ni tayo boladap ya lalap ya kawi kami diap jong kowe kalong kami kanika Shillong Choi Road ba kum kita crime kita kiu tingi kwa ba nakalian ka district administration ila apilo kumjo ya ki women organization ki bawan mene akajian jumi ba kiru kidei bakin pusawa kiru kidei bakin mi syakmat ban dawa ban pensawa syakmat ba ta eki kam kerja kani ka district ki crime semut ide ban de akam ban ide ban pun jenjar net ban de ban hakem ya kita beriu kita lihat dia kerja kam apa apa yang saja ini Anggrek district ya kata ro ni appeal to SP ban DC ban Pingor ya crime rates against women in the district. Terima kasih tentang taswa kibi issues di mana dia cover.